Dan budak depa ke tanya macam nanti utanya ke nyo lanjaro tu kiban dak mengudip kiban dak mati. Mengudip mutan panang gatin ana apa na de ena waro ana bu ana apa. Itu serah awak tak kerana galak dia kan. Kan mesti katanya tahu dia lah kan. No, dulu lagi mati baca. No, dulu lagi yang urus munafik. Nyo kalau kita nyempat doa, kita mak Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nyo jelaskan. Cipu keng ngaloi. Allahumma irhamni bil Qur'anil azim. Bil Qur'anil azim. Ya Tuhanku, nu sayang tolong. Ya Tuhanku, nu sayang tolong dengan Quran yang raya lagi nak. Dengan Quran yang raya lagi nak. Waj'alhu li dan juga Qurannya Tuhan imaman wa nuran jikrimu mulut dan jikupanya mulut Allahumma ya Tuhanku zakirni minhu ingat ulun tabe mana situ punya ulun tuan tua ibarat Quran wa anzimni dan purna ulun minhu ibarat Quran ma jahiltu punya ulun tuan tua Allahumma ij'alna mimman yuhillu halal. Ya Tuhanku, buat kamu tiba ulurun yang pun halal, yang pun halal oleh Allah Al-Quran. Hadimu harama dan puharum punya kan puharum dalam Quran. Banyak malu dan bukan mau kubur bimuhkimihi dengan bantu hukum-hukum dalam Quran. Wa yu'minu bimutasyabi yang kamu percaya iman dengan yang anak takram. Jadi yang takram kabur yang syubhat kamu iman sih. Wa yatluhu haqqa tilawati kamu ulun buat Qurannya dengan buat yang betul-betul kan ni galak dia juga tapi dah terpulang Allahumma ja'alna. But I will struggle also after 20 years. Maybe the next year or the next times we will become independent. Dengan wali negara. Dan lun menjanji. In Aceh's bitter struggle, another generation is preparing to fight for freedom. Bismillahirrahmanirrahim. Their faith is in their God and their glorious cause. Aceh Sumatera Despite the odds, Merdeka. they may still have a chance. Darah lun, jiwa lun, harta